Talofatu talafo o Radio Samoa le nei fo i tae au, ma lole fo lau, o si mai le wha a fonga o tala o le nei fo i asonga fua. Tala ta mua o tae au, e ta tau ona o atu a tae au ato le leile system o lo o tatong yei pei meni mo AHOP cards. Tala mai lele Auckland Transport, a o tau mo whai ei pia e toi wha le leile system no so whai, e cyber attacks i le vai aso tal wai. O le olo o wha asolo pia so e so enga i le taimi nei, ma e yei le tali tonunga o le Auckland Transport, e le i ngā o ia wha maumau ngā tangata whioai, e au fia i ma wha maumau ngā tautupe. O le ele o toe mawhai ona wha o ngā le system le nei online, ma ele o yeise a fianga i le wha o ngā ina e tangata whioai, o alato AHOP cards a o wha o ngā i whe malanga i ngā lautele. O lo tu maule whautuanga, tag on, ma tag off, e pe ona masani ai, tu sa lava pe ele o lava le pāleni o lau AHOP card. A fia fewa inga wa alele wha apei ma le telo a wala tāpunia ono le malo losi o savili na iai ana nafi. E le i mawhai ona tū lau ele elewa alele i Wellington ana nafi ono le malo losi telo savili. Ma e iei whai ngā malanga na wha atuai a o nisi na wha alea o ngā ina. Tu mai fo i wa a fewa i le sami o le iei whai ngā malanga na le mawhai ona taunu. Winga nei o le tau na wha alongo ina le tele o vaenga o New Zealand i le aso na nafi. O malai wa alele i kalai estete ma Wellington le ana tele ina a fia whai ngā malanga waa. I le North Island, silia ma le tasi afe whale o ainga na motu sia le eletise. Reportia le News Hub, e yeita a vale na fuli o na ole malo losi tele o savili. E mo o miona wha amatu o mai seisi paua wha au popo e le malo a ngā i le Auckland Council. Mana onga leo pole nuu au kilani Wayne Brown, a o fofola mai ai le tai awana nafi fuafuanga o lo mana o le Auckland Council wa tatau ona whai ai totono le a talofatu talafo o Radio Samoa le nei fo i tae au, ma lole fo lau, o si mai le wha a fonga o tala o le nei fo i asonga fua. Tala ta mua o tae au, e tatau ona o atu a tae au ato le leile system o lo totong yei pei meni mo AHOP cards. Tala mai lele Auckland Transport, a o tau mo whai ei pia e toi wha le leile system no so whai, e cyber attacks i le vai aso tal wai. O le olo o wha asolo pia so e so enga i le taimi nei, ma e iei le tali tonunga o le Auckland Transport, e le i ngā o ia wha maumau ngā tangata whioai, e au fia i ma wha maumau ngā tautupe. O le ele o toe mawhai ona wha o ngā le system le nei online, ma ele o yeise a fianga i le wha o ngā ina e tangata whioai, o alato AHOP cards a o wha o ngā i whe malanga i ngā lautele. O lo tu maule whautuanga, tag on, ma tag off, e pe ona masani ai, tu sa lava pe ele o lava le pāleni o lau AHOP card. A fia fewa inga wa alele wha apei ma le telo a wala tāpunia ono le malo losi o savili na iai ana nafi. E le i mawhai ona tū lau ele elewa alele i Wellington ana nafi ono le malo losi telo savili. Ma e iei whai ngā malanga na wha atuai a o nisi na wha alea o ngā ina. Tu mai fo i wa a fewa i le sami o le iei whai ngā malanga na le mawhai ona taunu. Winga nei o le tau na wha alongo ina le tele o vaenga o New Zealand i le aso na nafi. O malai wa alele i kalai estete ma Wellington le ana tele ina a fia whai ngā malanga waa. I le North Island, silia ma le tasi afe whale o ainga na motu sia le eletise. Reportia le News Hub, e yeita a vale na fuli o na ole malo losi tele o savili. E mo o miona wha amatu o mai seisi paua wha au popo e le malo a ngā i le Auckland Council. Mana onga leo pole nuu au kilani Wayne Brown, a o fofola mai ai le tai awana nafi fuafuanga o lo mana o le Auckland Council wa tatau ona whai ai totono le a ai. Whai mai le pole nuu o au kilani o lo te lelo na sawe le tamau a ingo le atunu. Ma o le tele fo i o nei tupe maua o lo o aluanga i le malo ma e mo o mia ai lai le council. Le fina ngalo mala malama o le malo e wha amatu o mai ai le malo si anga wha au popo e whai ai lava le council ana wha ai unga. O le malo si anga o lo tala no aile pole nuu o le mawhai leo na whai ai lava le council o le tau